pu chairman le kan minister chuanom tak tak te puni te le pulana te le kan official candidate pu Richard Vanal mangai te nupa le headquarter ka thopui song song te le Troy East Block huam chunga lungrual pui song song to win zawain General Headquarter ZPM mingin sipai le du sakna kan lan seu ani thil pali ka soyanga pakhatna chuan report kan penga hey kan official candidate te hi an trobul thang thar chuan kan fellow mai theya nu le pa te chuan in ria anga hey api le pu apu hi doctor Rosiama ania ani hi district council CM kanti chairman kanti masaber ania api chu pithan moi mizo mei sezinga MLA akan thantlin masaber tumni kan thantlin ani nge a sotiang ang family su an trobul ania apu pe hi chuan hei sesona pu speaker an han ti te hi Mizorama tina chang khia kan la om lova Dr. Rosiama chuan asama India ram lairil zo ka anti te alo mua lo sia a hetiang hian ti ve turani e tia mizo minzir tir to masaber tu pa tu chuan tak MP candidate ZPM ho tu tenamin han chop chua sak hi chunglam mal som na atelani ti kan fia a lom om mi puin kan ti sia hi kan kal to na zong zonga kan bengin kan fia kan mitin kan mo ni so wangin general headquarter ZPM kan ho tu te nomination committee te chunga zoram mi pui ai o in ZPM ai ho in lom thu kan soi masa ani tena don le chuan ani hi Hindi vai trong thiame em mai ania tuna kan candidate MP candidate mi paruk zinga hian ane nele ektur po anomlo chutiang khopa mi bi pathian le kan ho tu ten zoram mi puitan minan than chuasak mai hi anvarem hriain anva chuanom tak em kan tinon leni ten ama hi thu soi te po hi atiam na chungin seide o soi ngai luwa so ashuanom na te po ni tel zela ten hey candidate puiten nisina khan kan ho tu pai na soi sok to MNF le congress khatho ho tumin na sa takinan in hora anin bechina anto ho thelo na thuthung pakhat chu congress unauten BJP ne na inin zom na naida in zom na hi titsat ulati suan kan thok ho don nian tia namrun lamin e khai BJP ni riap noelo chuan MP kan in candidate ngam o song lo antisia chu wangin an thok ho thei talo ania an tho ho thei lo san point pakhat hi zoram mi puin kan chian apoi mo khop maya so chu kan soifia masale dua ten chu ti ro chuan hey MNF candidate in a interview na khan nikumakan in thanna BJP in ZPM hi tangka in an pui in kan ria ati kha
kan soi fia dua kan clarify donin chen khat main BJP hian ZPM min puilo cror tam taka min pui an duan mani support se min dua ke ni chuan kan du lo ni so sawani lova ni kuma kanin thandon khan company lian tam takhian sum minon pe kan tumani ke mani budget a chuan noi zani somnga te su nei lang chuan phang lutuk lovin kanom theyang a kan tia chuti lai chuan company chen khat chuan cror thum kan ron pe yang seu in khan sen sowa anti te khan ZPM akan ho tu ten andu lo chunglam pathian pui na lo chu tu boya emot kluk lu na tur ang chi a pui na kan du lo wa ton khen yan chu tia gang chu pakhat ma kan la lo ti hi zoram mi pui kan fil thar le du ani ten ZPM MP cho lo tling ta se delita khoya ge thutang ti so na om thin so po su kan soi fia dua ZPM chuan zol pui MNF te anga naida azuk telve khak kan du lo chan chu namrun ina andu nia lo po delhi tangin an puten tiruan ti suan anti maisia chu wangin nam sa khua phatsan thei na thang laka pathianin min huma wangin eng boya ma in tulut lo turin ZPM hi voini thengin pathian zara kan dinga kan kalzela so mi ani wang chuan parliament a po speaker remruat na in neutral ho tuma tibig nei lo thut na khan porisat walal ma ye thumai do ni namta na thate chalote a omani ro chuan chung do dal ngam tur chuan huai sen takin kan ram mi pui ai hi delhi tlanga o do ni ten chu chau chu ni lovin kalphum thar mi pui sarkar zorama kan ya hei kan tumber po ramro rel na pathian ram tun din ania apasarina khan opalina khan mizorama politics kheldan thiang lim dik lantir tikha kanau lani sumiani wangsuan keini chuan politics kheldan thiang lim king puite so chiam lam kan tumlo kan tingai boklo ke poisang ni som pariat tangin ZPM star campaigner zanin thengin kalanisia zoram dungwang vel chuak hian thu kan soizia pulpita ding thin kan ye wangin pulpita ka soi chon le ngam lo tur hi ZPM political platform a voi khat ma kala soino song te su kan dang lam na ani ZPM chu wangin zanina hian hei kan MLA kan minister te sarkar na kan siam tu ka tanga tunin karan thorim sia te hi sai tual ni puite han sil non le chu ka du chu mi te chu sarkar kan lo son to re reng kha chu tak taka chuan kot kaya motorain hung maya in election code of conduct rule in a poor velo ni lovin da na point achunga lal pati kha an khuwa designation plate an khuwa tisuan an official card te an support card te in an campaign chinani MNF po congress po sutiang ang vexon niya
Kini ZPM kan minister teso to main sarkar motor aron leksuak lo ren leksuak po ni sila to te miten lo sel deu po ni sila asan na turkha awam tho mai hey nizan masakhan mamita zandar som paniri dona kanin chena public meeting kan dei so chuta suan kan minister pakhat pulal ning lawa marte te so anu puina na PSO nen an bolero dum faivak lo te khanan tlan ho nil maya pufam ki machuan campaign nana manchin ai ko sport car var kha aron kenga anan nuiza tha khopa puchan zowan motor nei ve si lawa supply ministerin pufam ki ma motor nuwa chuanga ana lu chi phur mai ani avui lo re PSO ken ve ngai boxi puchan zowan pufam ki ma na ken ngai boxi motora kan ling to lo PSO hian pistol pani paise thamai ten timai maya so tiang vel chuan kan minister te sotlo takin inti ro puyan khelo eng tin nge lo che to hi kan siam thatang ti ringot thi mut mo nar mo an ya song tiang minister kanan nei te MLA kanan nei te hi diktak suan zoram mi pui hian lom thusoi nana ZPM MP candidate i he lo vote kan ba ani ri top mai si minister po kan nga to tiro pucho chunga tagin pudenga puhola pusora mate chief minister brigadier Trisai lo te kan dei to chief minister sacrament thiang lim sem thei kanan nei very mot poi ho zora mi poi an lom thui soyang o ton good Friday khan Mizoram chief minister upa lal do ma chuan zar kot ko thana sacrament sema avan ro pui em tro Christian sa khonei tu Isua Krista nungsui tu te ina kanti om tak hi kan minister kan CM matanga kan MLA zong te nanti ya heng hi kalphung thar chu ania kalphung thar hlut zia minfil setu chu kan minister ho yan ringot me punite peisu a personal staff ho te ho ama ang vekinan polaita bial mi puin ni lo khop mai kan minister dang te pon ni vek mai doran nuam em maya ke pei su min chu si na in minister hian in bial tu pa hian ka office ai lo lang hare mai mi ten minister zok in lo lang vero lo leng vero min han ti tua ke ni ang rual mai po sumi om sia chu han in lak veina minister thoka han thoka ham hi an nei lawa an lunga e ma an phurrit phur tur hian an manin an solo tin in sia ko san ho de tong trai turin min som thui ni kan tong trai pui sel po poi mo kho mai so hey ke ma chu dan phei chuan ton February thachung khan home minister in horun pui apuanga horun pui ati om sia chu kan ram hi kan lo kal sual na sa to khop maya officer lianten constable vok vultur constable anhual lamariak tur constable ardali yellow sorte tun maya chung zong so an pu te salatang sipai horun pui chu home minister in an puang riap maya
alo ho khom to tu na chuan tin officer pension to ten motor pani pathum huan kalnan an nu pui bazar nan lo la kol ru te tam takan lo oma kan home minister nan ko horui rui maya motor te sarkar in lo nga khop mai kal phung tharin di em chung chu chut yang digna dan ngaina za ken ko ngam minister kalan ne hiuna to an nuwa masin nuwa mi tu ngai ro zanin in mu peso egeni thamol tu ka mutura ni remote me chutia gang so kan minister tetin mun hi zan khuan soi sa kom khop mai khalam kha su du tok ta ila adot le kan soi le du chu MP hi tihian kan ral fiata ton tuma kan MP Razia Sabha MP le Lok Sabha MP Pusila Rosang le Pukeva lalven tehi kan MP ten niya MP fani kum khata nuai zanga crore ngan niya so Mizoram Development Fund ani chutia ngangan man na chu crore zanga kum tinan man na om sul nu sai to le se vela atamem ti cho kan block president hian asiat karinga kan MP candidate puwan lal mangaya Richie ting kan kowa Richard van lal mangaya niya ani hichuan langtang takin he kan kal ton chen kata chuan MP in fanan nei ti kan felo an lo ti ani chutia ngang chuan lei bing nei takin MP fan tel lo mang thina ani ero chuan kalphung thar mi pui sarkar sak na le dik na le rin om na le an nun tlom na ai na sa zo katlom le dikin ka MP fan te so dai zai pe yang berin mi pui ta zoram mi pui ta ka ni to da wangin kamang do na ni anti mia maya ring lu tu ka kot ben na tu ni remote tu na kan MP ten khoya ngen man tu man kan siat lo hi crore nga chu tamasin so kum tinan nei ni so kum nga chung phei chuan atam lu tuk remote me so wangin zanina hian het yangang taka MP zoram poi pang zong khoya khulaya dil litlanga mizo mi pui mai ni lo zona thak zong te tana MP ko e reng thei ni atum thu hian Mizoram khovel so ni lovin khovel ram sanga zo fa te beng thin lung beng kheng mol ro setin kan au non ani sanina hian nasale zualin MLA kan tran ai na sain MP a in tangang khai nisina kan PWD le transport minister ina min tong mor mu song te thatho le phul taka ataka san thei nan troi constituency a hian rampum puya troi constituency a ZPM in kan ne na asan kan be se ya asan thei na turin in khongai vote kan dil in vote lutak manga kan candidate enjoy moi kan dua kan dila he nak to khwan TV ka kan kalanga dulte a kol kula khozola far ko na sudrangin sampai sauta nota solni na lana red lampanga khan kror khata eiru anti na ngei khan a eiru lo thu na lan mi pui retu te kianga solni kan mangdona ti chuan thotan ni na la na tangin na thiala hun zan tu nang hun ni kan mang phei don ni tong trai na min ven pui sel tur le
kan minister kan MLA te kan coordinator te kai ruvel wang tia zoram mi pui ma in tiam te veng tu le hual him tu rian pathian khian kut sak takanei nang ma kha akut ili chuwain tong trai na in event puyang khai tong trai na ni somang khai tong trai na in an taksa an ruan fisel na heng song he tong trai na a kan ven pui the ni ti in mi pui kanin ngerin kanin somol molani kalome